rút nátar bhil is Carson nach bhiodh san bhí sgrìobhadh òrain sa chiad chànan agad fhèin. A cínacham agus a rumis cleantin garlic and drach úr mar a bhain. And a sort of cótag sort of rock. So she sort of punks of an dói who've included. Was in Carson sin? Well, I got an inch nach nuair a ha cétar gnáam ar a bhesin gopur nátáiseach le òrain garlic sé punk bhain na dói bhil is bha attitude ma hana sa. Va urum acusio agus spéis acusio an nopad bheisiú déanana nach rás a chúmsú dó. Sé rút nátar bhain bhil is Carson nach bhiodh san bhí sgrìobhadh òrain sa chiad chànan agad fhèin agus sé rút nátar bhain. Chan san na bíola organic bheisiú fás.